Mwaramutse cyangwa irevana mwese aherereye umunsi tugiye kubabwira amateka ya Bruce Melodie umuririmbyi w'umunyarwanda cyangwa umuhanzi w'umunyarwanda umwe mu baririmbyi cyangwa abahanzi bakomeye cyane mu Rwanda ndetse no muri East Africa ndetse ariko agerageza kuduza umuziki we ku rwego rwa Afrika. Bruce Melodie ni umwe mu baciye mu ngeri zose z'ubuzima cyangwa intambwe zose z'ubuzima bituma ubuzima bwiwe cyangwa amateka yiwe akwiye kubera isomo benshi ntibitinya ahubwo batinyuke kugira ngo bashobore gushika kure. Bruce Melodie nk'abandi nawe ni n'umwe mu bantu baciwe intege cyane ariko agera kure. Icyo ndagusaba ni kubanza ugakora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzoze uradukurikirana tuzovuga amateka y'abantu benshi cyane ndetse abantu benshi bazishobora kuzotuma umenya byinshi wunguka byinshi ndetse ugatuma nawe kumva ubuzima bwawe buhinduka. Nimba warayikoze nawe share ko Jim Payitazi na commentaire. Amazina yiwe yose yiswe n'ababyeyi ni Itayiwacu Bruce, yamamaye cyane nka Bruce Melodie. Ni umuririmbyi cyangwa umuhanzi w'umunyarwanda yavuze itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 1992 kuvuga ko afite imyaka 32. Avukira i Kanombe muri Kicukiro district mu Rwanda. Ni umuririmbyi cyane n'umuhanzi, singer, umwanditsi, songwriter, music executive, actor. Yatangiye kuririmba mu 2011 no kuvuga amaze imyaka 13 mu muziki. Bruce Melodie ni umwana wa kabiri mu bana bane bavukana. Se we yitwa Gervain Bihanga nawe nyina we yitwa Verene Muteteri. Bruce Melodie yize amashuri abanza cyangwa primary school i Kanombe, muri secondary cyangwa secondaire ayiga i Rwamagana Islamic Secondary School. Bruce Melodie afatwa nk'umuririmbyi wa mbere akomeye mu Rwanda kubera ko indirimbo nyinshi akora zigakundwa cyane kandi akaba amaze gukorana n'abaririmbyi cyangwa abahanzi bakomeye cyane. Bruce Melodie yatangiye kuririmba akiri muto cyane ariko kabura aho yoshya kugira ngo aririmbe nk'uwabigize umwuga icyo bita professionnel cyangwa carrière solo. Album ya mbere Bruce Melodie yayisohoye mu 2013 aho yayise Ndumiwe, naho mu 2014 yasohoye album cyangwa umuzingo yise Ntondize. Ico gihe yayisohoye ari muri Super Level Music Label. Mu 2021 Bruce Melodie niho yasinye amasezerano na Cloud9 Entertainment ya Mr. Linda Isaba, ariko mu 2022 Bruce Melodie na Cloud9 Entertainment bahagaritse amasezerano maze Bruce Melodie akija muri 155 AM ya Coach Gael. Bruce Melodie agitangura umuziki abantu benshi bamuciye intege cyane, bamubwira ko ntaho azoshika ariko we agakomeza gukora cyane no kwihangana nkuko buri wese akwiye gukora cyane no kwihangana akirinda bamuca intege. Aho kuva mu 2014 yatangiye kwamamara cyane ndetse aja no mu nzu yarebera abahanzi inyungu yari igezeho icyo gihe yitwa Super Level. Bruce Melodie amaze gutwara ubushimwe bwinshi cyangwa ibihembo cyangwa award bikomeye kandi byinshi. Nk'akarorero yatwaye Saragis Award ya 2014 nka Best R&B Artist, yatwaye Saragis Award ya 2016 nka Best Male Artist, yatwaye Saragis Award nka ya 2018 nka Best Artist umuririmbyi wahize abandi mu Rwanda, yatwaye Primus Guma Guma Superstars inshuro ya munani higanwa ryabera mu Rwanda ryahagaze mu 2018 ari Bruce Melodie ryahagaze Bruce Melodie agiheza kuritwara. Yatwaye Saragis Award mu 2019 nka Best R&B Artist, yatwaye Saragis Award mu 2019 nka Best Male Artist. Best Male Artist yatwaye High People Music Award 2019 aho yakoze video ya mbere nziza y'indirimbo yise Broke. Best Video of the Year yatwaye Choice Award mu 2021 Artist of the Year cyangwa umuhanzi w'umwaka. Yatwaye kandi Kiss Summer Award mu 2021 nka Best Summer Artist kubera yasohoye indirimbo nyinshi kandi zigakundwa. Mu 2023 Bruce Melodie yatwaye Trace Award nka Best Rwanda Artist, umuhanzi wa mbere mwiza mu Rwanda. Bruce Melodie amaze gukorana n'abaririmbyi benshi bo mu Rwanda bakomeye ndetse yagiye afasha benshi kuzamuka. Aho label yiwe yise Igitangaza yafashije kumenyekana abaririmbyi bakomeye nka Juno Kizigenza ndetse na Kenny Soul. Bruce Melodie amaze gukorana n'abaririmbyi bakomeye muri East Africa nka Harmonize muri Tanzania bakoranye indirimbo zibiri yitwa Zanzibar na Totally Crazy. Muri Uganda amaze gukorana n'abaririmbyi bo muri Uganda nka Paraso, Eddie Kenzo bakoranye indirimbo bise Nyora
Sheba Karungi bakoranye indirimbo bise Emberazo yakoranye kandi na B2C Fik Family muri Uganda. Ni ukuvuga ko muri Uganda amaze gukorana indirimbo n'abaririmbyi cyangwa abahanzi batanu ariwe Sheba Karungi, Paraso, B2C, Fik Family ndetse na Eddie Kenzo. Muri Kenya yakoranye n'umuraperi w'icyamamare azwi cyane akomeye Khaligraph Jones. Ndetse no muri Congo yakoranye n'abaririmbyi akomeye cyane Inos B, aho bakoranye indirimbo bise Arez. Ndetse yakoranye indirimbo n'umunyamerika Shaggy abakoze yitwa remix ya When She's Around. Iyo ndirimbo yamufashije cyane kugeza izina ryiwe ku rwego mpuzamakungu cyangwa mpuzamahanga, aho yanakoranye igiteramo na Shaggy muri Amerika. Bruce Melodie mu minsi yashize yatangaje ko yifuje gukorana indirimbo n'ibyamamare cyane mu muziki wa Nigeria, muziki wa Afrika ndetse n'uw'isi. Abahanzi bo muri Nigeria nka Burna Boy, Davido, Koffi Tekno ndetse n'umunyakongo yamaye cyane ari Koffi Olomide. Ariko ngo ntibyakunze. Kandi nyuma mu minsi yeze Bruce Melodie yatangaje ko yifuje gukorana indirimbo na n'umunyarwanda The Ben ariko bikanka. Ari naho havuye ko ubu hari beef hagati ya Bruce Melodie na The Ben. Bruce Melodie yakoze ibitaramo bikomeye haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, bituma agira izina rikomeye mu muziki wo mu Rwanda ndetse no muri Afrika y'Iburasirazuba cyangwa East Africa. Bruce Melodie asanzwe ari muri societe imurebera inyungu z'umuziki nka 155am ya Coach Gael, ndetse ari kumwe na producer w'umuhanga Element L ndetse na Kenny Soul aherutse kwiyunga 155am. Kenny Soul asanzwe yatangiye gukorera muri igitangaza ya Bruce Melodie. Bruce Melodie asanzwe aririmba injyana cyangwa umudiho wa R&B, Afropop, Afrobeat ndetse na Jazz. Bruce Melodie yasinye amasezerano n'amasosiyete menshi n'amakompanyi cyangwa amasosiyete menshi ndetse y'amahera menshi. Ayo makompanyi nayo ni nka Tecno Mobile, Kigali Arena, MTN, Airtel, Infinix ndetse n'ikinyoma cya Primus muri Bralirwa. Ayo masezerano n'ayo makompanyi yatumye Bruce Melodie ajya mu baririmbyi cyangwa abahanzi bafite amafaranga menshi haba mu Rwanda ndetse no muri Afrika y'Iburasirazuba. Aho yanaguze imodoka ihenze cyane mu bwoko bwa Brabus igurwa miliyoni amajana 200 z'amanyarwanda. Bruce Melodie ni umuririmbyi yitanga cyane kandi akunda akazi cyangwa akunda umurimo wiwe asanzwe akora wo kuririmba. Nubwo benshi bagiye baramuca intege, we ntiyacitse intege ahubwo yongereje ingufu zo gukora cyane kugeza ku rwego ariko kuri ubu afatwa nka nimero ya mbere mu muziki w'u Rwanda n'abafana biwe. Byatumye abafana bamuhanganisha na The Ben, aho byavuye bivamwo battle cyangwa guhangana, bituma abafana ba Bruce Melodie bemeza ko Bruce Melodie ari nimero ya mbere mu muziki w'u Rwanda, naho abafana ba The Ben bakemeza ko The Ben ari umwami mu muziki w'u Rwanda, na cyane ko Meddy asanzwe aririmba gospels. Bruce Melodie mujyana n'ubuzima bwiwe bwite cyangwa private life. Bruce Melodie afise umugore umwe yitwa Catherine ndetse n'abana babiri, Umuhoza n'abana babiri, aho yamaze imyaka myinshi cyane atamwerekana, atifuza ko ahantu hashaka, atifuza gushyira ubuzima bwiwe hanze. Ariko mu nyuma bahavuye itanguye kumenyekana za 2021. Bruce Melodie kugira ngo izina ryiwe ribe rikomeye ni nkuko nawe nyine ahagaze neza kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Bruce Melodie ni umwe mu bakurikirana cyane ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda, kuko duhereye nk'akarorero nko kuri YouTube akurikirana n'ibihumbi 549, kandi ubona ko channel yiwe igenda izamuka buri munsi. Kuri ubu amaze gushyirako amavideo 110 yose amaze kurabwa muri rusangi na 1,71,282 n'amajana. Bruce Melodie afite indirimbo nyinshi zakunzwe cyane, aho afite indirimbo 20 zarebwe n'abantu miliyoni, zasubije kurebwa n'abantu miliyoni. Yumva ko ari indirimbo nyinshi kandi zose igitangaje nuko zimaze imyaka mike, zose zimaze imyaka 4. Bruce Melodie kandi afite miliyoni y'abamukurikirana cyangwa followers kuri Instagram, aho kuri Facebook akurikirana na followers 335. Bruce Melodie indirimbo yiwe ya mbere yarabwe n'abantu benshi niyo yise Catherine, aho yayiririmbiye umugore wiwe, imaze kurabwa n'abantu miliyoni zirenga 13, ikaba imaze imyaka 4 isohowe. Bruce Melodie ni umwe mu baririmbyi bacibwa intege cyane
nimwe mu baririmbyi baciwe intege kuko yigeze kuvuga yuko bamubwiye yuko ngo ari mubi ngo atagakwiye kuririmba, ariko byose yarabirenganye. Ubuzima bwa Bruce Melodie ni isomo kuri umuntu uwo ari we wese, ni ikigo kuri umuntu uwo ari we wese akwiye kumenya yuko abamuciye intege badakwiye kurusha inguvu cyangwa imbaraga ibyo bashaka gushikako. Bruce Melodie ni umwe mu baririmbyi kandi yagiye yagirizwa ko asohora indirimbo zimwe amajambo y'urukozasoni, ariko ivyo vyose ntivyamuciye intege. Bruce Melodie yaciwe intege cyane, yaciwe intege mu buryo bukomeye bwinshi, byari gutuma ahagarika umuziki cyangwa agahangayika, ariko ivyo vyose ntavyo yahaye agaciro. Bruce Melodie niwe muririmbyi wa mbere wo mu Rwanda yaririmbiye muri Coke Studio Africa, imwe mu nzu zikomeye cyane z'umuziki muri Afrika, isanzwe mu gihugu ca Kenya. Urugendo rwa Bruce Melodie mu muziki ntigoroshe, ariko kubera guhangana no gukora cyane no kutita ku byo abantu bamuvugako, ubu arageze ku rwego ariko kandi urwego rwiwe rurashimishije wagezeko. Ari mu baririmbyi bafite izina rikomeye haba mu Rwanda no muri East Africa, nubwo yagiye acibwa intege nk'uko kose. Ivyo byose ntivyamubujije kuja imbere. Nawe kumbura urashobora kuba ufise ivyo ushaka gukora, urashobora kuba ufise ivyo ushaka kwiyumvira, urashobora kuba ufise ivyo ushaka gushira mu ngiro. Abaguca intege ntibazobura ndetse bazoba benshi, ariko ico utegerezwa gukora ni ukubandanya uja imbere, ni ukubona imbere ukirinda vyose vyoshobora kuza gusamaza. Mwakoze mwe mwatwumvirije, nashaka ndagusabe ukore subscribe cyangwa se abone, ndetse naje muri commentaire tubwire ese iyi nkuru ya Bruce Melodie cyangwa ubuzima bwa Bruce Melodie bukwigishije iki, cyangwa Bruce Melodie nimba umukundiye niyahe ndirimbo y'ukunda, cyangwa umukundira iki, bivanye n'ukuntu yitanga cyangwa n'ibindi. Ndetse nimba namwanka ashobora kubishyira muri commentaire, kuko ubu si cyo mwankira. Mushishikare mukora subscribe, partage n'abisangiza n'abandi benshi bashaka kubimenya. Murakoze.